biko capable ya bashingo, c'est parce que kutime ndio yenye inaautorize ile kitu. Kwa baba, kitu ya kwanza ninaweza hatarisha maisha ya mtu ama ya kufanya bombalaka nje ya ndoa, kuwaza kama bibi yako mnyumba hata yuwaka. Kitu ya kwanza, wewe papa, ya kwanza utajikokotea kwanza na kucreate research ya VIH sida. Wewe peke huko research ya sida, ya kufata huko research ya mikrobe. Tusikuwake watu wenye tutakoka na panikira wa bibi yetu kiao ndio iko na mikrobe. Akumbe ni wapapa ndio wenye wanaletea kama bibi yao na mikrobe pale mwilini. Ili kwa kitu ya kwanza. Kitu ya pili, kupunguza heshima kwa baba. Unapunguza heshima kwa wazazi yako wote na wenyewe ni wa grand frère yako, siku watatu. Batakumbura hata kama walikuwa habaya kujua, utapoteza heshima zako haraka. Na wenyewe walikuwa kana kushimia, heshima hazitakuwa tena. Kitu ya kufuata, 3, utakuwa obligé unaanza fika moroho ya kuanza tosha sekreza bibi yako nje ya ndoa. Boba papa, bibi yangu vraiment kule nyumba nilisha. Surtout ma morale ni usinyeva garso ba papa bakuzala. Bibi yangu vraiment ikwaye. Osote anafungulana sana. Sote anatosha harufu. Sijue ikwaye, anaenda kudetector na vinye haukuwa kweli. Ni hatari, ni kusema ni pepo zenye zinajitokezaka mroho ya mwanaume, anaanza kufika motama ama akili ya kwenda tangaza na bibi yake nje. Kitu ya kufuata. Kitu ya kufuata, 4, inakuwa ni mpo ya mikrobe, ni perte blanche. Haki ya Mungu, mimi nakiaji kuta tu papa ndio wanabana mikrobe ya mingi sana ta. Mesia selema si ulikuwa unafanya mbala. Ukakuwa mwanaume mwenyewe utajeshimia, bibi yako atakupatia valeur parce que ulijeshimia. Atakuletea mamikrobe mbalimbali nyumba nenye haitakuwa na jina. Unaregrete wewe peke peke. Kitu ya kufuata. Sasa kutosatisfait bibi yako pale nyumba wakati yenyewe unatoka nje ya ndoa. Wakati yenyewe unatoka nje ya ndoa, niwaambie sekre moja, si bagarso bizitu. Mugarso hata mmoja sikudanganyake aseme no, anaweza kamatana na wasika umwe wa 4 ama 3 par jour na nakudanganya. Hata ukuwe na nguvu ya kianaume ya namuna gani hawezi. Na kusipatikanaki garso mwenye anaenda kudanganya. Bagarso mtaniambia kama mimi nadanganya ubi hapa. Nyongena tengine. Na mtaniambia na hakuna na hakutakuwa garso mwenye anasema zame wakati mimi nakamatana kama na verse kama mara 8 ama mara 10. Ijapokuwa haukukunya madawa. C'est vrai kunaweza patikana mwenye anasema wiko nijua kunyaka madawa naona vitesa wewe mshenzi wewe. Wakati yenyewe unakunya madawa, magarso wiko huko wanakunyaka madawa. Niko na rendezvous ya sheri akamina takunyea vifaru wako. Mimi nakumbuka Moshe. Kuko rafiki yangu mwenyewe kufaka pea sonami. Akapatiaka
bibi yake rendezvous. Inga wakati walipatiana rendezvous, mimi nasema kumbe sana niko naongea na nyinyi mtu okay. Pale njoo wetu tunazipeleka. Wakati yenyewe alimpatia rendezvous, wakakutana na kamushambre na washasikilizana. Wakati yenyewe walisikilizana na kuelewana, garso akaenda kauza vifaru vya katara ya farmasi, akavikunyaka, akamena kaonesha kama niko nani. Wewe unazionesha, unaonesha mbibi wa watu. Unaona mwanamke yuko kapable hata kufanya na mapenzi hata na wagarso wanaonana. Nyesi tijeni usinitishimo ati Yesu. Watu kwa kuwa pale kino tu haita unaona. Si mnatongana kule kwa masombe. Si mnaonaka kino hata watu wanaweza tuongea mkino moja. Sombe vile ndio Mungu. Basi hata ukamatane na vaseti par jour, sebambalaka biko huku wanakuwaka huku. Wengine wanakuwaka wapi bagarso? Wapi? Ule master yuko sisipe huo. Anajua kwenye baraka wanakuwa katika kwa zino. Ni wapi? Leo kuko wenyewe mbalaka wamekamata mkazi yao. Kuko mbalaka wenyewe unaweza kucha na mekamata na mwana wakombia. Kombia? Isi ni bieju unajua. Isi lakini hautasikia kitu. Ni impossible mgarso kukamatana na wanamke wa disi. Par jour ni impossible. Juu ya nini? Mugarso wakati yenye aliendaka kwenye ile madawa, juu aoneshe bibi mwenye alita pale kwa hotel. Si akabikunyaka kata. Mugarso kakuye mishipo yote kweli se simama ya mkicho ya mumacho, no yote isha kingilimana hii. Na kweli bordel yake isimama bie. Ananja mashini. Akashona. Wakati yenyewe alimaliza kushona, ile na verse, mbona boro ile inakuwa wima ni eko. Mbona niongee? Mbona vitu vingali na simama ni namuna gani uziste? Acha nikwambie kiukweli. Garso watu wanakuulize arudie tu tena kumbii. Mbibi anaanza banga huyu kwe. Musika watu wananja una sispe. Mishipa yote ya mwili ilishimama. Mugarso watu wananja kata na pumuzi. Donc kupumua nanja shindwa. Bagarso nye peke mko batemua. Wanaweza kuya kutokea kuna huko na kamatana ngongo na unataka verse, unaweza kufa. Mtu anakufaka kama mjue. Ni kusema ile nguvu inatokanaka. Donge viungo vyote vya kumwili vinajoka kisi unataka fanya. Unataka verse. Ikuwe nywele, ikuwe manguo, ikuwe kitanda, inajoka iseme hapa wetu imeharibika hapa. Kuko magarso wenyewe wanakuwaka na force, anajikazaka kuwa na force partout. Utaona force yanakuwa na kile kitu inakuwa mzuri. Acha nikwambie kweli, dada wakati yenyewe aliona ke mwanaume anaanza badilika, akaenda kaita Jera mie niko mna magarso amekuwa kama na ovyo ena muangalie kama iko na mwana gani. Wakati nyiba alifika hivi mshambre pa garso watu akakufa. Akakata roho za mimi. Na tena alikufaka maiti ya moto porko hivi. Walimfikishaka kumorge na makanga wanashangala huyu hakufe. Angali nasimama. Maiti bora ngali hivi sakuwa wima ndio mtu wasa kingilimana hivi.
Mtu nalikuwa maiti zamani. Bagarson, nibambie kiukweli. Wakati yenyewe unakunyia mtu madawa, useme mimi namuonesha kama ni nani. Ule mseka hachomane. Yacho iko pale achomane franchement takidogo. Mimi wewe ndio unajitesa, unatesa mwili yako. Wakati yenyewe unakunyia mtu marifaro ile, unakunya sijue mave fulani, juoneshe bibi yako na papa unyuma bananja vikunya moshera regrettable. Iba utakunya vingapi? Maka unuzia mako boxe. Utakunya vingapi? Les amis, hata niwaambie kweli, mtu yeye peke ndio mwenyewe anajichunga. Hawezi kuambia waseme tunakuchunga, hapana. Nikwambie embwa na embwa, hata ufungie mgotire inapandaka hivi tu. Ndio tukaweza tunajisaidia, tunajichunga. Si batu ya buni kwanza tunajiheshimia, si wajene wenyewe tuko hapa. Na mtaona mabadiliko itakuwa zaidi mwa maisha sasa. Parce que nyinyi mmeharibisha ma relation mingi ni sex yetu. Sex ile. Ndio maana nilikuandikia iteme niseme bwana. Huko vitu vyenyewe vinaweza hatarisha maisha yako ndio vile. Wakati nyewe mwanamke unaanza fika kwa matamaa uende fanya mapenzi na papa wa watu. Ama wewe papa unaanza fika kwa hatua unaenda fanya mapenzi na mwanamke wa nje. Kama bibi yako ni mgonjwa ama kama pengine bwana wako ni mgonjwa, mtunze wewe peke, si andre vous deux nyiba mbili. Na mtanielewa parce que teme zingali mingi hapa.